Hey le, Kelvi International to Zion Street le Dorpui Barabazara, Kelvi Marketa intan kan omringe. Mi patan no pangachanga puitling hak omchikim na ahian, sel run pui nei mekani. Branded coat suta, za a som thumachanga somnga in car discount ani a. Coat sale cheng sang ni le achung lam a omvek. Coat suit leitan kamis athona du than emo. MRP changa cheng zanga changa cheng sang khat discount kalpui mekani. Tin siam chat ngai a omani poing kan siam sak theye kwan than du than tur a omba ka mani du dan angin order thei reng ani mi pata mi zo mi pa in thuam na sang po kan nei bok kelvi market a thil zor reng man to taka zor a omloti min lo sha sakla min han pan ve ngei donia intan kan namtan kelvi international Mizoram Court House Dorpui Bara Bazaar Aizol Beng Rishat na har satanete kumsom paruk chuang lai lo enkol to Millennium Hearing Center Aizol chuan khovel thiam na hason na angzelin bengdar thatak tak omna puna zira mania tongman fiatura in adjust hey artificial intelligence AI mang bengdar te battery mang le man ngai lo rechargeable bengdar te anneya certified audiologist hemilama thiam na big degree nei nge in lo puyang che imamo dan milin du than tur chi sang oma ilei nu kum engmo chen thengin har satna inei pon an pui thei che Bengkom ze chi enkol ol sam tak waterproof ni bok bengkwa no chi langsar lo le lang thei lo chi te a veke Millennium Hearing Center D4 Millennium Center Aizol phone 8132840581 Rancho siam la marin tlak le ming tra National Productivity Award trumnga ngot dongto ISO certified ngat Baramati Agro Kutsuak Vokcho chu Mizoram a leitheina omta e Baramati Agro Vokcho hi imamo angzelin anote cho big starter a thathat na puitu grower tal an hun thlenga pek tur finisher te a oma Baramati Agro Vokcho chom vokte hi an thaunalin an sa amuk tha a an sa po a hang bik le tin an taksa a hriselin pul hri le nan ta sang laka aveng himin an taksa in nat na shik ado chakle bok Pig feed popular le so feed te hi athat em awangin vitamin le mineral hlom ti hiana soyani a acho hi pek ne mangai lo awangin a hek lo hle a hlom le amala leidu tan dor thei kan ni a aizol pon kan thon sak thei boke Thar Feeds distributor Baramati Agro ngai zel le Thar store dor pui Aizola in chung thua moina changkang le in cheina bungrua chi sang du thlan tur tamsi omna hmun man klom le cha affordable price save lines lunglei road chuampuya hiana omrenge rondor ve nge yang che in chung cheina bungrua premium level chachung chuang chachangkang chi sang tam tak du to ka thlan theina square feet sing khatla ya zau showroom safe lines World Bank rota a omboke apan to chinten anjong changzel anya o ron pan vengi turin kan so ma cheu safe lines lunglei road chuampui safe lines World Bank road Fogland Park khang In Chung Hall biak in le restaurant manatan avoi khatnan Mizorama Fansar luxury designer fan showroom zonwam Aizola honanita fan thom bingching velo whisper quiet technology ni in summer and winter mode ne ni a clockwise le anti-clockwise severe tir thei current mang claim a blade color po in chung mila customize the ni dining room kitchen bedroom le living room mila omzene design sang ne siamani ceiling niam tan le fan da na tur siam lok lo tan po har satna a omlo I living room ceiling che moina na chandelier ni bok fan ni tel bok chandelier hi ron leivete remote control mangin speed direction le lighting a control theya India Ram hotel changkang le milar te poina anin ti mu mek hi iban pha ka lo om ve tereng mai kan showroom a atakin ron hu vela achiang zok nge yang phone number 8697905810 le 9233137933 a biak thei reng kan ni e
MNF Party in Mizoram Forest Conservation Amendment Act 2023 Mangtura Assembly Thutluk na chu Sudani Thainan Special Assembly Kauturin Assembly Speaker Pulal Biak Zama Angen Electoral roll teaching pen ni asoy dulo lantirnan Congress Party mi te Treasury Square Transport pisatwala an pungkhoma Congress Bavan Thleng Kong anzo GST Council in Ramchunga chialak bithlia Thar adwan chu tun thlani somhi pahni atangin manchan hnalani don Russia President Vladimir Putin and Russia le Ukraine in daw na chu in biak na mga ti top ani lo chuan in be na mga ti top ani tur thu asoi Zonet Chungkwate chibay ule oliflal engzami kani Chanchin tharilaw ngai thlangu MNF Party in Mizoram Forest Conservation Amendment Act 2023 Mangtura Assembly Thutluk na chu Sud ani Thainan Special Assembly Kauturin Assembly Speaker Pulal Biak Zama Angen MNF Party Nwaya Committee Peng Pahni National Core Committee le Political Affairs Committee Shuai tu tele MNF Legislature Party Member Tetsu Nimintlai Khan and Party Pisa Namruna and Chukoma August ni somni pasarili ni somni pariat chunga assembly session ni izota ka Mizoram Forest Conservation Amendment Act 2023 mannatur special resolution pomtak chu sutle ani theinan special assembly session ko urotna Mizoram sarkara thlenni se anti angin nimintlai vek khan assembly speaker Pulal Biak Zama hena special assembly session ko turangen na hi an thlen ngalani Assembly Speaker Hena Lekha an thelua hian MNF Party chuan tunhaya Assembly Session ne izota ka Mizoram Forest Conservation Amendment Act 2023 mannatur Special Resolution putlu kha Ramdan pui Article 371G mga MNF kai shwai Sarkar laya lungrual taka thutluk na lo siam to chia natur ani awangle ramle namtana poi tak ani awangin Mizoram Assembly Secretariat atanga Lok Sabha a he resolution chungchang shatir na le resolution copy chu thonri lo ni se andu thu ansoya Forest Conservation Amendment Act 2023 chu Mizoram le namtana thil thalo le Mizoram chu Central Sarkar kuta dan mga hlan na ani awangin Special Assembly Session rang taka kawa Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt na resolution chu sut le nge an phut ti soyin chumi tur chuan rang taka Special Assembly kauturin Assembly Speaker chu an nge nani MNF Party chuan MNF kai shwai sarkarin Forest Conservation Amendment Act 2023 du lo na resolution alo siam to tunhaya Mizoram Assembly Session in apomle chu poi anti thu ansoya August ni somni pasari a Assembly Session na Mizoram Forest Conservation Amendment Act 2023 man ani theina tura special resolution soiho na hian MNF MLA pahni Pulal Sandamaral tele Purabat Romo Eroi te in resolution to pass andu lo thu an soi chwaka resolution soiho na Chief Minister Pulal du Oman thudik lo House Shilin MNF kai shwai sarkarin resolution an lo siam to zui lo le sarkar lai puya po resolution chu thlen lo anga asoi chu poi anti thu soin Chief Minister Mevin Assembly House thudik lo chiang taka asoi khan Assembly za omna nasatakin atiniam niya an ngai thu an soi Zoro po tunhaya Assembly Session ne izota ka Mizoram Forest Conservation Amendment Act 2023 mangtura thutluk na siam ani chu thalawanti thu an soi Kovel munshang shanga cheng zofa te inpum khat na tura malatu Zori Unification Organization Zoro shwai tu te hian wa in khan aizol press klapa thuthar lakhom tu te komin Mizoram Assembly in Forest Conservation Amendment Act 2023 apom chungchang an ngai dan shang an shila Zoro Vice President Puel Ramdin Lianaren Thlei chuan Forest Conservation Amendment Act 2023 hian Ramdan pui Article 371G a mizote humhim na dan zongzong akal 5 veka hedan hian international ramri atanga kilometer zabial chunga thune ina aneya Forest Rights Act 2016 Forest Dweller te digna chanvo apek po na satakin atider thonga hedan hian Ramdan pui Article 244 akala Article mga siam 5th le 6th schedule in ADC UT le state thune ina le digna chanvo achu sakni asoyin Article som pakwana po abot sia a hedan in chanvo apek andu na huna an khosaka ezon na an kalpui theina zongzong po abot sia a Article 21 in tribal tetan ramngo an ezon na shisel na chale boruak thiang hlim nei thei tura chanvo apek pot ati chat theiba ka UN Declaration on the Rights of Indigenous People
2007 in tual cho namte tan in hum him na tur apek chu hedan hian na satakin abo chhati asoi zoro shwai tu te chuan Forest Conservation Amendment Act 2023 hi Supreme Court in angai to ameka court in thutluk na asiam theilo lai le line of control po an la siam hlei theilo laya Mizoram sarkarin apom ngut chu afel lo hle ti an soya hei hian Thar lo omzel tur te ma khwa ati chia theido na wangin zofa te poi soina lian tak ani ti soin State Assembly in Forest Conservation Amendment Act 2023 apom to chu sarkar lai pui beng a thlen ma nge ya ngai to thatur le atulanga Special Assembly po kowa ennon le turin Mizoram sarkar an nge na sarkarin angai to thalo ani chuan atop thlengin ma an la zel don ti an soi Electoral roll ti chingpen ni asoi du lo lantirnan Congress Party mi te Treasury Square Transport pisatwa la an pungkhoma Congress Bhavan thlengkong anzo BJP kai shwai sarkar le puile Election Commission of India in electoral roll anti chingpen ni asoi du lo lantirna hian MPCC Political Affairs Committee member MPCC advisor ni bok pujon siam ku nga chuan tunlai India in a boy pui chu vote in ruksak vote ti chingpen minglem mga electoral roll in thun house number le address tel lava electoral roll in thun chungchang ani thu asoya hetil hi atira chuan politics in pu chiat nani in mitam takin ngai ma se atak aloni si awangin ramchung news lian ten antar lang chuai ti asoi pujon siam ku nga chuan Congress shwai tu Rahul Gandhi le a hoten state le Lok Sabha in Chanchin khata thilrin hlel a ni angain an chui zuya thil dik lo tam tak an muchwak ta ti asoya in thankal to mai ni lo tuna Bihar in thang tura po intensive electoral roll revision a thil dik lo tam tak mu chwa ani a mi noi somruk panga zet chuan lam sang siamin electoral roll atanga pai an ni a pem angle thi to anga roll atanga pai te po an ni asoi ni in hetiang zela an kalani chuan China ang an ni lawang ti asoi theilawa voting right nei thei chin bituk sak an ni lawang ti asoi theilawa wangin hetianga thil dik lo ti tu te hi man chhuaka shemba ka sarkar von fung an chel to lo nan malak atul ti asoi pujon siam ku nga chuan Mizoram Congress Party athang chhomek ni in asoya Congress kai shwai sarkar adin laya mipuya sum luang lut tam thin ziate chung tin sum lak lu dan te mipuyan hlim ziate kha mipuin an la theng hil lawa mipuite thamwan na le hlim na chu sarkar hlotlin na ani angin hetiang hi a thlen le theinan Congress chuan thei top an chwa don ti asoi Inkomi MPCC Treasurer Dr. Lemel Somanga kana kai shwaya inkom zo hian transport pisatwa la tanga Congress Bhavan thlengkong anzo ani Kumino gas ni som pakwa a pirun liani kum somriat maubok thattua pu vanlal muan chana chuwa in khan korta a in lana tual thana andem zia lantir tura pungkhom mi puile police anin norbuai nual Voina pirun liani thattua pu vanal muan chana korta a in London ti ansha tawang hian Maubok branch MHP hwai hotin mi pui thanem tak Mineko a Aizawl District Court lu na gate bula an pungkhoma chomadar som pakhat arik Madewa prison van alo thlen lain pungkhom te chuan tual thattu chu nataka shem niro se ti in an awruala District Court chunga zui lu an tum chu police in an danawangin tumhi velanin norbuaya boina lian tham ero athleng lawani mi puile police in norbuai nu hian Maubok local council YMA le MHP IO le police hotu te in bia in rem na an siam angin an shwai tu chen khatte court tuala lu ti ran ni a mi puinol puiro chuan gate po na an lo nga kani Maubok branch MHP malak na hi Maubok local council le branch YMA po in an thopa Maubok branch MHP president Pizodin Mo yu chuan pirun liani rong taka tha ani chu an dem thu le hetiang poi khoina rap thak hi thleng to lo se an du awanga pungkhom an ni thu asoya an lung oi angza na court in thutluk na asiam lo ani chuan ma an la zel don ti asoi voina kan punkhom chan hi hei kan venga pirun liani piluti rong taka thattu vanal muan chana voina hiani na ron ko don an ti awangin Maubok branch MHP te malak na in khotlang mi puite he tual thana hi kan dem tak zeta pirun liani thi na hi kan
kan lei na tatin na chung te po kan tuar puya hetiang hi veng chunga thleng to lo se ti kan du na lantir na voin hun ron pung khom hi kan ni e ko thutluk na te hei sha tala ni lo tu na hianin judgment fel takala om lova e ko thutluk na zirin lung kan lung oi na angza na te thutluk na ko tin na siam lo ani chuanin atulang zela khotlang try to te kai try na hnuaya malak zel kan tumani Aizol Traffic Senior SP Purwat Sang Ralte in Karle in Rinni a Prime Minister in Mizoram arontlo huna VVIP chedvel na harsat na akhen lo nan Falkland penga changa bongkon Chan Mari Treasury Square sikupui kon konga te darkar ni thumvel kongpui khar angai mai theiti soin mipui te lo in ruwa man lok turin atsa kan riat thewangin Honorable Prime Minister chuan ni som pathum thakwa sang ni som ni panga in Rinni hian Mizoram arontlo dona Prime Minister in Minlo to chung hian lir theidan tlan dan le chet vel dan ti danglam angai dona Falkland penga tanga bongkon Chan Mari Treasury Square school pui kon in car kong pui hi VVIP tlan na tur kong ani dona wangin hemini hian kong pui dunga lir theita khaptat anianga tin kan VVIP luang taka an tlan theinan lir thei dang tan VVIP route hi darkar thum don lai te po khar angai dona hetiang har sana om thei hi ria VVIP program nei chung hi chuan ni pui lampo lir thei a ve vak tam lo turin kanin nge ani VVIP program tlong taka manani theinan Aizol Traffic Police chuan mi zong thopui na le toyona kan ngen tak meu ani tin kan Honorable Prime Minister chedvel na ti bala thei thil aum chuan traffic control room phone number 0389 2313061 le 936655T559 emo 0389 2322307 na te Shivaturin ipuite kanin ngen bok ani Chief Minister Pula Duaman Lengpui Airport Enkol Chungchanga Airport Authority of India Rotnanga Ichan Mekaniti Asoi Voing Khan Sarkar Lepui Ministry of Civil Aviation Huai Hotin Arunachal Pradesh Khopui Itanagara Dorji Khandu Auditorium North East Region Ministers Conference on Civil Aviation nei ania he in khoma hian Chief Minister Pula Duama Chuan Lengpui Airport Enkol Dantura Indian Air Force in Mizoram Sarkar hena Rotna an thelu to a Airport Authority of India in an la thelut lo thunga Rotna mumal tak an nei hun nga mek ani ti asoi Sarkar tu chwatarlan danin Lengpui Airport Enkol Chungchanga hian AAI Chairman Puvipin Kumar Chuan Ministry of Home Affairs le Ministry of Civil Aviation nen meeting neya an bo zui mek thule September thalai hola chuan rotna mumal tak an thlen thei tur thu asoya hemi chungchanga hian Chief Minister chuan Airport ramchu AAI nena chuan Mizoram Land Revenue Act 2013 ina phal angin lease apek thei ani thule Mizoram Sarkar in Airport atana sumtam takalo sen to chu AAI in an ladon ani chuan reimburse vetura abe sei thu asoyani Inko Mahian Union Civil Aviation Minister Puram Mohan Naidu Kinjarapu le Arunachal Pradesh Chief Minister Pu Pema Khandu po intu an soya Inkom Zohian Airports Authority of India Chairman Pu Vipin Kumar Director General of Civil Aviation Asangba Chuba Aule Ministry of Civil Aviation how to tenen an inkom zui ani Chief Minister HGAD Aviation Wing Director Pularo Hlu Anatroy Oma Arunachal Pradesh Sarkarin Atsom Angin Chief Minister Hianaktuka Zero Valley atlo do nani Zirtir tutani Teachers Day chuwa in Khan Mizoram hun sang alum ani Teachers Day hi ani tak chu naktuk September ninga ani a heni hi sarkar lai puyen zol nei Muhammad apian champuala chol apuana wangin zirna in tamjok chuan wa in Khan Teachers Day hi anloma Teachers Day hi zirna in sangin anrem chan danin an mangloma sikul then khat chuan nilenga hun mangin inti hlimnan hun an man ba ka zirtir tuten hena thilpek chi sang an pe ani Teachers Day hi India President panina Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Piancham Pualin Kumsang Khazakwa Somruk Pani Achang Khan Mantranania Kumin hi Tum Somruk Pali Manna ani
Sokarlai pui Ministry of Education in Vaina ram chunga zirna insang University le College chate na National Institutional Ranking Framework NIRF ranking ati chwa pa chunga University College chu somli pakwana ani a Mizoram University chu somriat pakwana ani NIRF result hi in kha New Delhi a Bharat Mandapama Union Education Minister Pu Dharmendra Pradhan na puanga Minister of State for Education Pu Jayan Chowdhury po atela he in khoma hian India Rama University le College cha thlan chwa IO mi thanem tak antela Pachunga University College IO in Principal Professor H Lal Thanzar le Mizoram University IO in Registrar Professor Lal Nundangate antelani NIRF hi Sorkarlai pui Ministry of Education in ramchunga zirna insang te in elna turate fung mumal tak mga abuat sai ania kumsang ni som panga atanga bultan ni in kumin hi kumsom na ani he inti siak na ahian Pachunga University College chu kumsang ni som ni atang khan atel chana kumsang ni som ni pani khan somli pangana ania sang ni som ni pathuma somthum palina ni in sang ni som ni palia somthum pangana ania kumin hian somli pakwana ani le ani he in elna ahian ramchunga college singa chwangzinga sangli somthum antela PUC chu somli pakwana ani phaka Marchak State chunga college zinga top 100 ta lang omchun ani Border Security Force malak na New Delhi Bharat Darshan Tour Rakal Tour Zirlai le Zirtir to te chunimin Khan Lar Sab General Dr. Vijay Kumar Singh an atha Bharat Darshan Tour Rakal Tour hian Aizol Lunglei Mamit le Saitol District School Pariat atangin Zirlai Zale Zirtir to Pariat thanan ni a tun thani ria thleng New Delhi Sarkar mun poimo sang baka Museum fan puyan ni don baka Ministry of Home Affairs how to tenen anin kom dona nimina an mani thana in kom Raj Bhavan Circular Law na neya hian lar sab chuan Bharat Darshan Tour buat sai tura Ministry of Home Affairs BSF le abuai pui tudang te malak na achwan thu asoya India chu ramzau tak namzia rang chongba ka mi sang omna ni ma se ramin pum khatle in lungrual takan ni a tuna toran buat sai hian in unaw na thazok a shen ngei a be sei ti asoi Silchara BSF Frontier Headquarters DIG Pu Ashan Sahedi po in BSF chuan ram riven him mai ba ka ram in pum khatna atan ma an lak thin thu asoya Bharat Darshan Tour hi ram ri depa omtetan buat sai thin ani thule kumin hian Ministry of Home Affairs in BSF chu Mizoram Zirlai tetan Bharat Darshan Tour buat sai tura aron ruat anga he malak na hi kalpui ani thu asoi In Komayan BSF Sector Headquarters Aizol Commandant Pu Eke Sharma po in thu asoya DGP Pu Sharat Agarwal le mi poimo dang inan man puyani ZPM Chalayin Forest Conservation Amendment Act 2023 chung changa mi pui tithabar theizonga thu vordarching an omni asoyin bansan turin an ngen Voina thu chuan siama ZPM Chalayan tun hnaya Assembly Session ne zo taka Sarkar lai puin Forest Conservation Amendment Act 2023 apas chu Mizorama man ani ve theinan Environment Forest and Climate Change Minister Pulathan Sangan Special Resolution aputlu chu house in lungrwal takin an poma hedan hi Mizorama po man ani don ta ti an soya Forest Conservation Amendment Act 2023 manghian ramtana project poimo le ramhum him na thila chuan international border line of control le line of actual control atanga kilometer zabiala sarkar lai puin ma alatheya paramilitary force tan hectare som thleng man thei ani a he act hi bill ani lai po khan manani dan tur rules le guidelines siam a omlo awangin Mizoram tan ahim lo theini ashiat ani awangin ZPM chuan na takin an do dala kumsang ni somni pathum November ni somni pakwa a sarkar lai puin he dan man ani dan tur rules and guidelines ati chua chuan international border atanga kilometer zabiala hian hedan hian sarkar lai pui chu thune na top apelawa state le UT sarkar ron chunga an pompuina lak angai thu a inji awangin Mizorama Forest Conservation Amendment Act 2023 man tur hian Mizoram shalna lam akok loti soyin tuna anram shwai tu te kuta hian Mizoram chu ahim tok ti an soi ZPM Chalayan Forest Conservation Amendment Act 2023 hian state thune na chu sak anei lawa state le UT sarkar chu thune na sangjok ape kawangin Mizoram chung forest area international border atanga kilometer zabiala sarkar lai puin thune na pum hlum anei lawa Mizoram sarkar belavin eng project ma kalpui thei ani lauti soyin hedan chung changa mi puiril ru shwai koi thei zonga thudik lo soi chin te chu ban san turin an nge nani Sir Chief Excise and Narcotics in Voin Khan heroin hong som pakhat le anei tu pu mi pahni an man
Sir Chief Excise and Narcotics Department hian voin chamadar som pakhat khan Sir Chief AOC venga heroin hi an mana hemirual hian nei tu apu sang ro sia mi kum som nga pathum seipui Myanmar le zonun pari leilet Myanmar nia in soite an man ngala ruilo nei tu apu te hi Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 mangin thubuai siam sak anni. Mizoram State Legal Services Authority, all Mizoram elected women representatives le SIRD and PR Changhovin, Kolasip District Women Representative Tetan Leadership Training and Buat Sai. Kolasip SIRD and PR Hola Income hi Assembly Deputy Speaker Kolasip Bialtu MLA Nibok Pulalfam Kiman Ahman Puya Mizoram Sarkarin Meitsia Temason na atan kong shangin ma alaa MHP chuan Meitsia te din hun choi kan le mason na konga nasatakin apuiti asoi Pulalfam Kimachuan Mizorama MLA som Lizi nga Meitsia pathum an ommet chu thilom takania he aya tam member nei theiturin Mizo Meitsia te chu chanlazel turin afuya Meitsavi si thantlin te chu hun local zia tura Mizoram Rorel na insang ber State Assembly thleng phatura anril ru ruwa mantur le pen chuak turin asomani. All Mizoram elected women representatives President PR Zomwan Pui ka ishwa in khom hi Kolasip Additional DC PB Malsom Tuangi po inaman puya Kolasip District chunga Meitsavi si member te chu dan lam thiam ten Meitsavum hal na le choi kan na konga sha tur poi mo sang an zirti rani. Saitwa District Committee on Celebration of Teachers Day 2025 huay hotin vo in khan saitwal dawro ta hola zirtir tu teniro puitaka lom ani Saitwala Teachers Day lom nehi saitwal borsab Dr. Lelngurat lawin man puya zirtir tu te du sakna chibay bukin zirtir tu te churamin ane rohluber enkol tu ani ti inshathar turin at saa rammason ni thei turin heng rohlu te hi uluktaka enkol chaw angay ti asoi Saitwala Teachers Day lom nehi Saitwal DEO Pulalding Lianan Akashwaya PCI Saitwal Chimveng Bial to Pastor Larin Chungan Hunser Ahmanga Saitwal District Samagra Shiksha Deputy DPC Puarlal Mangayale Saitwal SDEO Puar Vanlal Mukatepo Intu and Soyani Saitwala Teachers Day lom na ahyan Saitwal Kopui Chunga Zirtir to pension to te National Award le State Award dong tu te baka sombik te antela zirtir to pension le zirtir to thokmek te chu parchi hlan ni in kalkhom ten anrem chan anga tholo man tho chu Saitwal District Hospital Poor Fund hlimna in Girls Home Serenity Boys Home le Sai Martlang Camping Center hlan ani Siha ko pui chunga zirna in shanga po Teachers Day hi lom ani Mizoram Sarkar le Siha District Working Committee on Celebration of Teachers Day ruahman angin Teachers Day hi zirna in shangin anrem chandanin an lom hloma Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Chanchin chiar chwa ani baka Siha District Working Committee on Celebration of Teachers Day in angin finally thiang himna chungchang baka man khat dai plastic man chat lauzia wartakin zirlai te zirtiran ni Teachers Day voice somruk pali na pual hian siha khopui chung mun lun laya banner tar ani baka siha traffic point na LED big screen mangin Teachers Day pual thu ziak le milem pho chwa ani Government Primary School Khatla South in voina Teachers Day an man chu AMC Ward number Sompali na Corporator Piram Thanjavin ahman pui in khoma yan Piram Thanjavi chuan zirna in thaber chu mani chen na in antichina Government Primary School Khatla South chuan zirtir tu thatak tak an nei awangin tuna zirlai ni mek tan chuan zirna in thaber ani ti soin no pangte chu zirtir tu te thu oya lotlin tum turin theitop chwa turin cha ani AMC Ward number Sompali na Corporator Piram Thanjavi hian Government Primary School Khatla South nena hian refrigerator hlan ngalani Government Mizo High School po in khan Teachers Day voice somruk palina anlom Government Mizo High School hola Teachers Day lom na hi sikul no pang ruahman na akal puyani a School Education Minister Thutsa chiar chwa ani baka zirlaiten an zirtir tu ten hena thilpek chi shangan hlana zirlaiten item shangan entirani Social Welfare Minister Pilarin Puyen ZPM Kaishwai Sarkarin mipui mimir ban phak turin mana sa takin an latoa ruang phur chungcha nga eptu MLA te chu alom hlei an ni thu asoi voina choi pui south in an khokum som ngatlin na Golden Jubilee an lom ahman pui nuwa lunglei East Bial to MLA ni bok Pilarin Pui hian Thingfal VC Vice President le member dangte ZPM alom luta lunglei South Bial chu Bial Harsa le khir ani awangin Bial dangnen te khin lo turin adu ti asoya MLA ZPM Southern Headquarters le
councillor tenen an tho ho na atha ti soin tun chau hi an sarkar don lo ti asoi social welfare minister chuan ruang phur chungchanga eptu MLA te chu alom hlei an ni thu soin mipui mimir ban phak turin mana satakin an latoa PHC ruak tam tak an no khat to ti soin mipui nol pui po dam lo be tak tak ma a len pa mai po a sub center te tlo a in check up pho turin adu ti asoi in kho ma hian lunglei saw bial tu MLA pularam liana pa puya po in thu asoi ani Longtlai West Bia to MLA pusingun lian chungan MLA fund apek manga siam that kong pui chu tuk in khan pusingun lian chungan a hong kumin me ni som thum zana ro sur na sa wanga le minin ati chiat Longtlai bazar venga changa DC office pan na kong pui chia hi Longtlai West Bia to MLA pusingun lian chungan MLA fund cheng noi ni le sing hi apek mangin tun nai khan siam ani a tukina hon na in kho ma hian pusingun lian chunga chuan helai kong pui hi abial chung ni lo ma se mi pui mamo na ana satawang le MLA fund man theina guidelines in aphal angin he kong pui mo tak hi siam ani ta ti asoya kong siam na atan hian TT construction in call an tho ani Education Department in Teachers Day Pualin HSLC Exam Center za pangale HSLC Exam Center som panganhena Scientific Laboratory Equipment and SIM Education Department in Scientific Laboratory Equipment asem chwa hi microscope za somnga analytic balance somthum meter bridge somsari panga prism zaruk somthum panga ammeter zaruk somthum panga rheostat zathum somriat pakhat buret zaruk somthum panga conical flask zathum somruk panga beaker zathum somruk panga measuring cylinder zathum somruk panga test tube sangni zanga somli glass slab zaruk somthum panga concave lens zaruk somthum panga convex lens zaruk somthum panga le spirit lamp zathum somriat pakhat ani a heng bungrua te hi voin chomadar som pakhat khan Treasury Square Education Directorate pi satwala School Education Special Secretary Pu David Lalthan Tluangan asema Incomi Director P Angela Zothan Puyin akai shwayani Mizoram Rural Bank in Zirtir 2 teni lompuinan sikul somnga pathuma thilpe kan hlan MRB hian Zirtir 2 ni pual hian water cooler somni pasari computer set somni pakhat printer pariat portable speaker panhi musical instrument panhi pedestal fan panga smart TV pathum le laptop pakhat an pe a hengan thilpek te hi avayan cheng noi somni point pasari bial manhu ani a voina thilpek lan na income Mizoram Rural Bank Head Office Boardroom ne chu Education Director P Angela Zothan Puyin ahman puya aizol ko pui chunga school som pasaria thilpek hi ahlanani Incomi MRB CSR Committee Member Secretary Puvila Rinmoy na Kaishwaya MRB Chairman P Cheryl Elvan Chongle Education Director P Angela Zothan Puyiten thu an soyani Aizol Mayor Pularin eng asailawin vo in khana bial AMC Ward number pakhat na huam chunga Local Council Pali Ahmantur Bolhlo Troi Theipur Lir Theipali Availiam AMC Ward number pakhat chunga Local Council Pali Durtlang Local Council Durtlang Leitan Local Council Durtlang North Local Council le Leitan Ramthar Local Council te Manturin Bolhlo Troi Theipur Motor Pali te chu inrem na siampui ani hnuwa Aizol Mayor hian Availiama Aizol khopuya lo thiang limjok nan AMC chuan na satakin ma alazela tuna hian Local Council som pakwa hne na troi thei pai na turbik motor abi ka siam chu an pechhuak mek ti asoya mipuite po faina konga thei top chwa turin angenani Durtlang Leitana Government Zirtiri Residential Science College Biochemistry Department in Nimin Khan Government Saltlang Higher Secondary School Outreach Program on Health and Wellness and Mang Outreach Program ahian Biochemistry Department a 5th semester zirlai le zirtir 210 Saltlang Higher Secondary School zirlai te na blood pressure le apoi mo na te blood sugar le anghong harsat na theite body mass index BMI poi mo na HB le blood group kai noi sang an zirtira heng test sang te hi athlonin anti sakngalani khochin ilo clear hawang u State Meteorological Center Mizoram Science and Technology Sinsia Danin vo in Khan Aizola Kolum Liberin Celsius degree somni pariat ani a avo berlain Celsius degree somni pakhat ani nimin chanudar ni le achan vele vo in chanudar ni le achan ve in kararwa sur kha millimeter thum point pariat atling Naktuk zirtop ni a chuan Kolum Liberin Celsius degree somni pakwa vel avo berlain degree somni pakhat vel ani rin ani a jingdar nga le minute ni ani a chwa kangat laidar nga le minute somthum palia atlali ang
Khochin Thirlok na Regional Meteorological Center IMD Gauhati na mulog danin nagtuka Mizoram hun chen kata arwa sur theina za som ni panga atanga som nga aom fakna hun ilo manglok ang u Chanchin lom tam tak shil tur che kan nei lo hei ero kan shil thei che Tata Hitachi chuan Mizoram Automobile Workshop upaber Liando Auto Works chu dealer tan anron mangta Tata Hitachi excavator eng model po mamo na ineni chuan Liando Auto Works si panla at chan na anlo pe ang che rubber track pads mang kong black to pa harsat na nei velo po kol tu anni Liando Auto Works chuan Tata Hitachi spare parts sa harsat na itolo nan thei top chwa pui che anin tiame Liando Auto Works Tata Hitachi dealer for Mizoram Zema Pokle school pui kon mission veng aizol In sakitum hnayem I budget mil turang zelin I in kan saksak thei chia I buai ngai mi alovin abulatanga atop thlengin engkim kan buai pui sak thei veka che AMC permit thlengin kan buai pui thei vek bok I in banga ta na tha zang khai le tha bok si kholum laka in vong dai thei waterproof soundproof ni bok EPS panel mangin I in kan saksak thei bok che EPS form manga ceiling siam hi anin ti mu mek zel bok Kyangte Construction Private Limited Mission Vengkhang Aizol Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? Do I like to turn it up? Or do I like to turn it down? What do I want most? FCAP sang in san suan in satu ta na ham chat na rang vachachi FK roof aron chop chuak leta vuak thwa le tan boy ngai lovin mani du ang cheni na order theya azaw zong in anga sen so atlem bi khle vuak thwa angai vela wa wangin tuipu ta om vela wani FK roof hi Mizoram sigle samil chi nuam tok chi acha 0.45 mm ani shechiang du tan 87 GST Council in Ramchunga Chialak Bithia Tharaduan chu tun thani somni pani atangin manchan ngalani don Nizana to Thar Thedar tu te akomna Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan Sarkar lai puile State IO tetelna Ramchunga Chialak Bithia nalama thunei tu sang GST Council thutkhom tumsomnga parukna chuan chia choiwanga bipuinol puipurit sutkian na turin chialak bithia thar hi duan ani thule tun thani somni pani atanga manchan ngal ani tur thu hi apuanga mipuiten anni tin mamua chia za asom pani le za asom pariat an choi chin na chia za apanga chau an choi to dona ramchung mipui tamzo kin cho anrin paratha le rotia chuan GST ti bo ani thu asoi Union Finance Minister Nirmala Sitharaman kai shwaya GST Council thukhomin arel angin ramchunga chialak bithia thurli a Chanchin chu thurni a chen ani to dona mipuini tin mamo zwal pui chu chia za apanga lakna huanga dani in taksata na thalo le thil chuang tlaya ngai bungrua le thil dang chen khata chia za somli lak bak zong chu chia za som pariat lakna huanga da ani to donani Union Education Ministry in Ramchunga zirna insang chate na National Institutional Ranking Framework 2025 ati chwa IIT Madras chu apumpuya pakhatna ani Vena NIRF 2025 tlang zarna inkom New Delhi abuat sai amanpuina Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan sarkar le pui malak na Ramchunga zirna insang te na tura National Institutional Ranking Framework buat sai ani nu'a Ramchunga zirna chuan ma ason hleti asoya Kovel huat zirna insang te na QS World University Ranking a po kumsom liam ta a khachuan zirna insang som pakhat chawan lan lain tuna chuan somnga palilayan lang phato a kumsom liam ta khan Ramchunga zirna insanga zirlai omzat chu vaibel chethum point panga ani lain kumina chuan vaibel cheli point panga an tling to a kumnga lo om tur chung hian zirna sang jok
zir chun zom thalai hi ale ta tipung tura malak mekani thu asoi Union Ministry of Education huayaram chunga zirna insang thate na National Institutional Ranking Framework 2025 a hian ram chunga zirna insang te chu category pakwa a chen ani a University, College, Research Institution, Innovation, State Public University, Open University, Skill University, Sustainable Development Goals le apumpui overall a zirna insang za cheu than chwa ani a subject bill angin engineering, management, pharmacy, medical, architecture and planning, law, dental le agriculture and light sciences a po zirna insang za cheu than chwa ani a kumin NIRF ranking a hian IIT Madras chu apumpui overall a pakhat na ni in hedin hun hi kumsari chung azoni na hauto a ram chunga college chazwal za than chwa zinga Mizoram atangin pa chunga University College chu somli pakwana ani a University chazwal za than chwa zinga Mizoram University po in somriat pahni na a hawani India in Europe ramtenen tho hona chazo kan nei theina na thlop turin Germany asom ni ni cham tura India tlo alo zin Germany Foreign Minister Johanna David Wadeful nen anin kom zo a thu thar thedar tu te an kom na a Union Foreign Minister Dr. S. Jai Shankar chuan India le Germany in kumsom nga chuang in sum don ton na le ram in rail bol na konga tho dun na ngel nget tak an lo nei to chu India in Europe ramtene na in sum don ton na huang zo tura ma alak meka apoi mo don ti asoya Germany thlop na chuan India tan malak ati ol sampia lama India le Germany in laichin na tinghet zwal tu ani dona kumliam ta a ram pahni te in sum don ton na US dollar tuk leding on somthum chuang chu kumlo om tur chung hian ale ta ti pun ani thei abe sei thu asoi Germany Foreign Minister Johanna David Wadeful po in tunlai thiam na technology mun pui India in Europe lam a hoi chulom omati thule he malak na hian India tan chau ni lo Europe khomwal pui pum pui tan mason na satak athlen tur thu soin ram chen khatin ram dang ne na in sum don ton na tikhai lak zong ma an lak lain India le Germany chuan in sum don ton na huap zaw le hol kim zok nei turin ma an la zel don ti asoya heti la hian India in firfiak pol tele rol rala chet na ado na po Germany chuan athlop chunzom zel tur thu asoi India a acham chung hian Germany Foreign Minister hian Union Foreign Minister Dr. S. Jai Shankar ba ka hian Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal le Prime Minister Narendra Modi tenen India le Germany thodun na chungchang anlo soidun to a nimina atop khar na tura Union Foreign Minister Dr. S. Jai Shankar nen anin kom na a hian ram in sum don ton na chungchang ba ka ram ven him na kai hnoi ral thuam khovel lumzel in sigle sa in thak anghong dan le tun lai technology kai hnoya ram pahni thodun na le malak na turte an soidun ani Madhya Pradesh indoor sarkar damdo in pakhata sazu in NIC iwa en kollai no sen pahni ase chungcha nga damdo ina nurse pahni chu anna atanga chol tir lai lok anni indoor khopuya Maharaja Yashwantrao Hospital Superintendent Dr. Ashok Yadav chuan thaliamta August ni somthum le ni somthum pakhat in kar khan andam doi ina naw piang hlim NIC iwa en kolmek pahni chu NIC iwa an omlain sazu in aseti asoya no sen pakhat hi akuta se in pakhat zok hi adara asea heng no sen pahni te hi tun kar thole ni le nimin khan an thi ve ve a an thi na chan hi an ma ni shi sel lo na wang ni ma se sazu se na hian an din hun ati hniam bel hle ti asoya no sen pakhat jok phei chu oxygen pe kani ba ka ventilator manga en kol lai mek ani thu asoi Dr. Ashok Yadav chuan damdoi in a thoktu te mo phur na hlen tok lo wanga he van doi na hi thleng ani awangin thil thlen dan chui chian ani tur thu le hemiatan hian high level committee din ani thu asoya sazu in no sen ase zana duty nurse pahni chu an hna atanga chol tir lai lok ani ba ka anmani enkol tu nursing superintendent chu son chwa ngal ani thu asoya no sen enkol tu Perioperative Surgery Department chu in soifia turasha tir an ni ba ka damdoi in thiang hlim na lambuai pui tu company chu cheng noi khat choi tir an ni thu asoi fangna huni lo mangle lo kang u kan man thei na aviation touch lotion thar hi if mangang u aviation touch
Kimte Enterprise kulikon ngai zela square pipe, round pipe le rectangular pipe inchong structure railing bar le chitang shang siam tur thir thaber nizon ISI kan kole inchung rangwa roofing JSW ISI India ram pumashiat lar kum sabi chung kan lo zwar to a mani doza te se Mizoram kan siam ve theita Aluminium rolling shutter zangle cha rangwa tuidon world class Euroguard UPVC material in rwatuilo khol ve de che wholesale retailing kan pe theye Presenting Kia Ceros, evolved by the future. Kia, movement that inspires. Rinta ka sumdong F Shamvela Industry chuan Mizoram ama saber turle Northeast sa apani na turin plasma laser cutter khol abun filta steel stainless steel le aluminium mga CMT gates bars railing partition le thildang engpo iduang design soila plasma laser cutter mangin anlo siam sakzelang che phailama chau an siam the emo kanti chinka F Shamvela Industry chuan iban phaka aron hungta e F Shamvela Industry apar khatla aizol Russia President Vladimir Putin and Russia le Ukraine in donut su in biag na mga titop ani ilaw chuan in be na mga titop ani tur thu asoi Shanghai Cooperation Organization chutkhom le China Victory Parade chima China acha mek Russia President chuan ni jana Beijing khopuya thu thar thedar tu te akom na a Russia le Ukraine in donut su mishing dik na chan vo hung hal chung chang ani thu le ramlak chu Russia thil tumber ani lo thu asoya he in donut titop tura Ukraine ai otenen in biag chu a huam reng thu soyin in betur chuan ruang man na fel fai tak nei masak atul thu asoya Ukraine chu sipairo rel na martial law hli pa in thlan pui huai hotur le sarkar ding lai nge in indona ti top tur ma an lak chuan indona ti top konga kongro asut zok abe sei thu asoi hetila hian Russia President Vladimir Putin chuan Russia ram himna le ral muan na ata na then omram Ukraine in NATO azom hi rem atingai don lauti asoya in biak na mga indona ti to pani lo chuan atop thleng thaka in beibak chu du thlan tur dang a omlova sipai chak na mga he buaina chingfel tur hian Russia chu a in pe reng ti asoi Portugal khopui Lisbon Electric Rail te swala mi sompanga anthi amidang sompariat an hliam Portugal National chuang thei turanga ini in Restaurador Square atanga meters ani somsari panga ahla tlang chi pa Bairo Alto Kotler in kalpo na turarwa man ani a golpeta chakna mang tura duan ani rual hian chukzonga kalle chhawzonga kalte in potton tura siam ani a nimina che chwalna thlenlai mi ta hmutu te chuan a in po na shui chawanga he che chwalna hi thleng ni in an soi US President Donald Trump an ramdang nen in sumdon ton na a chiala ka ti san chungchang court niam zok in thiam lo a chantir na chu Supreme Court a thlen US President Donald Trump le sarkar IO ading Solicitor General D. John Sawyer chuan International Emergency Economic Powers Act lo chana ramchen khatachanga bungrolak lu achia lak ti san ani chungchanga court niam zok US Court of Appeals for Federal Circuit in Kumin August ni somni pakwa a US sarkar le President Donald Trump thiam lo a chantir na le President thune ina pialam ni a asoi chungchang khinlet na chunimin khan US rorel na sangber Supreme Court a athena Supreme Court chu he thu buai ngai tuarang turin angena he thu buai hi US le ramdang insum don ton na chungchanga thangaliam ta chunga malak na sang hong thei thil ani awang le Russia le Ukraine indo na ti top tura India shek na chungchang po ahong tel thei awangin ngai tuaran atul hle ti asoi US President Donald Trump an International Emergency Economic Powers Act lo chana ramchen khatachanga bungrolak lo achia la ka ti san chungchanga kumin mei thla khan US asumdong lian intel khom ten court niam zok US Court of International Trade an lo thlen to a US Court of International Trade in US President malak na hi dan kal ani thu apuan hnu a US sarkar chuan he thu bua hi court sang zok US Court of Appeals for Federal Circuit a akhing le ta US Court of Appeals for Federal Circuit po in
court niam zok thutluk na angin International Emergency Economic Powers Act lo chana ramchen khata tanga bungrolak lo achia la ka ti san chu president thune ina pialam ani thu asoi vele awangin US sarkar hian court sangber Supreme Court a aking le dona he thu boy hi kumin November 30 lama ngai to ani don ni asoi ani Pathiani zan laya Afghanistan na lir hing wanga chian na thlenga ruang sang khat zali chuang mu ani to a chan chuan na tho chunzom zelani voina Taliban thu choina tarlan danin lirngin na mun Kunar province le a chevel Nangarhar province wam chung mun chen khata lirnging wanga in chimle chiat na dang thlenga ruang sang khat zali somnga pasari mu chwa ani ba ka hliam sang thum zali enkol me kan ni a chan chuan na hi tho chunzom zel ni in tundin hunami engemaw za chu chin shat lava an la oma wangin mithizat hi lapung chhotura ngai ani Sarkar chin chia danin lirnging wang hian Kunar province le Nangarhar province a chen na in sang ruk zasari chu lwa zui tlak lovin achima thile hliam ba ka hian mi singriat sang level chu he chiat na thleng hian ahunga UN le WHO bul tumin eile barat somdol na po kalpui mekani MNF Party in Mizoram Forest Conservation Amendment Act 2023 Mangtura Assembly thutluk na chu sudani theinan Special Assembly ko turin Assembly Speaker Pulal Biak Zama angen Electoral roll teaching pen ni a choi dulo lantir nan Congress Party mi te Treasury Square Transport pi satwala an pungkhoma Congress bawan thlengkong anzo GST Council in Ramchunga chialak bithlia Thar adwan chutun thlani chomhi pahni atangin manchan ngalani don Russia President Vladimir Putin and Russia le Ukraine in daw na chu in biak na hmanga ti top ani lo chuan in be na hmanga ti top ani tur thu asoi Kati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ani